3198. Dan huwa l-għadd ta' studenti li huma reġistrati mal-Università ta' Malta li qegħdin jagħmlu masters. Ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella qal li iżjed minn 570 student bħalissa qed jibbażaw il-masters tagħhom fuq ir-riċerka. Aspett li qal qed ikun rifless fl-għadd ta' studenti anki dawk barranin li qed jispeċjalizzaw f'livelli ta' masters, dottorat u postdottorat. Għanna il-fuq minn 500 ruħ li qegħdin jaħdmu għaw li parti importantissima minnhom ġejjin minn barra. Illum il-PhD ġiba minn hawn. U barranin jiġu għaw biex jagħmlu l-PhDs tagħhom. Bliżjed programmi popolari jkunu dak fin-nursing, l-accountancy, il-Master of Laws, il-farmaċija, l-arkitettura, l-inġinerija u l-counseling. Madwar 800 student għal-masters huma barranin u iżjed minn nofshom huma studenti minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Iltqajna magħna de la Cruz, Filippina li bdiet l-istudji f'Malta xar snin ilu speċjalizzat f'livell ta' masters fl-istudji tal-psikoloġija. Illum hija wkoll impjegata mal-Università ta' Malta. Knowledge and perspectives in the field, and it also helps me land a job wherein I work as a research support officer at the Department of Psychology last year. Fil-kampus hub tal-Università ta' Malta qed issir il-Masters Fair. Hija fiera li qed tagħti l-opportunità lill-istudenti biex jesploraw korsijiet fejn dan il-fakultajiet u istituti. Jiltaqgħu wkoll mal-koordinaturi u staff amministrattiv.